La phezulu Umndeni Fellowship Christian Center. Sanibona nina bakithi. Mina bengivumelana nomama la. Ngokuthi inkinga mina ngithi nje all in all makunom couple baba nomntwana. Lo mntwana ovelile kwelekhaya. It's a matter of must. Yakababakhe nomamakhe ukuthi lo mntwana bamfundise aye esikolweni. If ever kolelo khaya makunemali bayakhona ukuthi angazi aye evarsity. Bazokwenza lokho benzelani kolomntwana entombazana benzela ukuthi lo mntwana entombazana mase kakhulile asebenza akhone ukuziphilisa ngaphandle kwendoda or boyfriend. Akhona ukuzithengela indlu ye townhouse, akhona ukuzithengela imoto, aphile impilo right ngaphandle kwe boyfriend. That's why bamikisa esikolweni. Bese ke asithi ke wami umbuzo bese ngiyabuya ngithi nangu umntwana entombazana bazamzala umfakile evarsity waphatha degree. Nangu umntwana ka baba uMkhawane umntana wakhe uzolobola ngapha. Makafika azolobola bamtshela ngomntwana wayo wentombazana one degree. Isetshenzwa njani ke if ever nangu umntana kaMkhawane uphethe doctorate or uphethe PhD. Uyisetshenzwa njani wena masizolobola wena ungitshela ngemntwana wakho wentombazana ophethe degree. Owami umfana uphethe iPhD. Akubeni iqiniso. Lento le yekeleni kahle labantwana ukuthi bazoshada angeke bafuna ukuhlala endlini ukuthi sakhe izindlu sithi bazotake over bahlale nathi la endlini. Bazofuna ukuhlala emadrobheni. And then lo 7 bedroom house if ever ucharge umntwana abo 75,000. Le mpahla ezoba uzithenga ngani koleya 5 bedroom house please asibambisaneni sihloko sha. Baba uMkhondwana umbuzo wokugcina. Umbuzo wokugcina. Gibela. Uzizwela kunjani ukukhonza nomndeni wakho? Nangidlula ngapha kunendodana yakho nomakoti wakho. Uzizwela kunjani?